Bagda iti, sak chou nan baz? Bon, beji la men. Bo e ba ou pwes pa kabam nan men, sak pa sou? Se problem ou men. Ki problem de la man pa? Se sa konen pase m la vey. Sal de la. Konen mwen sot pren la mat de samide. Ya. 10,000 goud. Mwen pren eskot nan men, Johnny. E ba Johnny patne an ba? Yo patner. Oh! E mi se konen preni men. Sonne. Mwen pren 10,000 goud pou ete nan men. Ya. Pou m depase fet lan. Kon pa kak kon boga misi. Mwen m baren kobla m E kod sa, sa ou fe kod sa? M baren kobla m da misye. Ame di ou pal ti det ou baz? A m'oblige, m vwe kod la m oblige m bral tou ete. Non monshe pa fe sa monshe, jete vi kod la monshe. Mwen tou ete, dem vina la vi. Depi m Baz, la vi kontinye baz, mamdou. Depi m mou m badou. Ezi yo travay ou ba misi kom la dja. Tu ba e fini men. Dem mou m badou. Ok, ma fe chek travay pou men. Bral tou ete prezido. Pa fe sa monshe, pa fe sa baz. M Mamdou met tandem. Ma vi do pe kom la. Bade pa fe sa. bral fan tet pou monshe. Voilà, baz, mon ti jan tre pres la ba e sa ou. Pati e det ou men, ma fini pou, ma fini, ma vide ou, dade men. Non, bral tou ete men. Dem tou ete men badou. Non pa fe sa monshe, pa fe sa. Pa fe sa. Yo va bezel kon tet ou pou sa baz. Somay kon tet Ah monshe, pa fe sa baz. Ki temay kon tet pou. Ese woy men. Ket mesi, mba ka fan pou mesi di el pan tete mesi. Men, konti kwa bidou nek mesi ba ka fan pou pe kob la non men. Ah, sa jo va. Yo, men, so ka fet la. Ah, nou pozi bo de sak chou la. E chou la ou. Ah, nou pozi nou ba fe Om kou. men, tade ala mou pales ma yon leg la kote ma vini la. Ya. Mwen se m la rekonek demo On pop. mi se do moun pop. Mi se pa vle bon kob la men. Black Diet si mi se te la men. Black Diet men. Ya, mi se nou Koman mi se da fe la di men? e kontet bi ba pa. Pou kob la men. Ki vote men? So, mi se fe sa moun sa fe, mba mou kode mi se Esko fe. ou ka mene m kote ya men? Mou ka bot direksyon men pa ka la vo. Men m lot men m kote mi se ya men. Men m kote mi se ya men. Mou ki zam sou bo dem bal. Ah, mou se pa fe sa. Mi se do men. Fet sa baz, ki te neg la travay baz, ki te neg la travay bi nou pa pa. Kon tu imagine nou men. Men m kote mi se ya men. Ma pe yo men. Mwen fet tout doat nan pou misi bon. Boy problem. A men pa yon problem ba. La, a men misi la. Pa yon Ya, problem men. nan mou pa la dem nou pa pa. Non, mwen kopye ma ajan mi se de Pa a che yo. Depi mou in final la, mwen badou anko. Mwen pou kontek na pye do ajan. Mwen sa ma regret. Mwen kite de ti moun. Mwen kite de ti moun nan an fam bien gra. Mwen waka mwen wèl gaye fay nan kay la. Mwen pou kontek kon la mwen regret.